Kishpangut ki player ki baram dortam hakane ka perthai hadin kane ka FIFA World Cup. Paralog aleh kane ka video ini page yak kishpangut ki rangit kai ki baram dortam hakane ka samoi ka pemta hadin melakut ka FIFA World Cup. Te paralog ngan pen slam syuk por jong pi aleh ini page no yak kita ki rangit kai ki baram dortam hakane ka samoi ka ba menta. Haka kadar menikong udai Erling Haaland Lamine Yamal takaba kador jongki hakane ka yoya di atit player menta ka samoy kisyong dor hado arspa arpeu million euro AA palarangi penkela syaka pisa India kisyong dor hado arhajar arspa klur AA pada kekerdan baar udai Kylian Mbappe takaba kador jong haka yoya di atit kisyong dor hado arspa million euro AA dakaba ipen kelas kepisa India kasyong dor hado arhajar klur AA baraka kerdan balai udai Mikel Olise dakaba kador jong hakane ka yoya dia tit player menta ka samoy usyong dor hado shispa new million euro AA paladang ipen kela kepisa India usyong dor hado 1000 new klur AA baraka kerdan basau day Jude Bellingham dakaba hakayo ya dia tit player menta Jude Bellingham usyong dor hado shispa 20 million euro AA paladangi penkela caka pisa India kapoi hado 1000 ruspa klur AA baraka kerdan basan day Pedri basyong dor hado shispa 10 million euro AA paladangi penkela caka pisa India kapoi hado 1000 klur AA baraka kedan bandreu kidon hado sangut kita Vinicius Junior Vitinha ukwarat skelia padujo na west dakaba kini kisangut ki player hakane ka yoya di tit player menta ka samoy kisyong dor hado shispa 20 million euro AA palarang penkela saka pisa India kipoi hado 1000 klur AA te paralog kini kan kidai kita kispangut kirangit lekai kibarem dortam hakane ka yoya dia tit player jong kane ka samoy menta usnam hadin balakut ka FIFA World Cup te paralog menta ka sengitang kini ki video ki bakendiat kublai shibun